Okay guys, untuk video kali ni kita akan naikkan color XP7. Ini special color daripada Crystal Effect Plasma Pink. Okay, proses dia untuk kita buat color ni, untuk step pertama sekali, cover yang kita nak spray ni mestilah kita gosok terlebih dulu dengan sandpaper. Kita pilih sandpaper yang bersesuaian lah. Okay, step kedua, kita gunakan produk daripada Aika iaitu AK0990 Grease and Wax Remover untuk kita buang kesan-kesan abuk ataupun kesan cala ataupun kesan minyak grease yang ada di permukaan barang. Okay, step ketiga, kita masukkan primer. Selesai kita primer, dah kering dan kita masukkan color lah. Color untuk XP7 ni, Plasma Pink, kita ada dua step. Yang pertama kita akan masukkan ground coat terlebih dahulu. Ground coat dia kita dah selesai spray tadi. Inilah hasil ground coat yang kita dah spray. Dia warna hitam lah. Yeah. Motor kusam, kita bagi nyawa balik. Yeah. Dulu pudar, sekarang lain, warna naik. Okay guys, tadi kita dah selesai dah masuk dia punya ground coat. Dia punya color dia akan naik nanti jadi plasma pink. Okay, kita dah settlekan dia punya ground coat warna hitam. So sekarang kita akan naikkan dia punya base coat. So base coat ni lah yang akan tentukan dia akan jadi color plasma pink tu. Okay guys, kita akan tengok proses saya nak spray dia punya base coat. Shine, apa yang modal tinggi, spray jeda jadi macam VIP. Kabar lama jangan buang, sentuh sedikit terus garang. Dari biasa jadi rere, atas jalan semua orang stere. Okay guys, first layer dah settle. Kita dah biarkan dia kering 10 ke 15 minit. Sekarang kita akan masukkan dia punya base coat untuk second layer. Okay guys, third layer dah settle lah untuk XP7 Plasma Pink ni. Kita dah spray dah 3 layer untuk dia punya base coat. So ni hasil dia. Kita akan tunggu sampai dia kering. Dan kita akan masukkan dia